Rozprávacko. Timurko. Ahoj. 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 Ahoj, mama. Áno, mama. Tata, Ahoj, super. tata, ahoj. Ahoj, mama. Ahoj, tata. Ahoj, tata. Timurko, ale postav sa v tom chodítku, postav sa na nohy pekne. Dobre. Ahoj, Renka. Renka. Ešte povedz mama, Timi. Ešte povedz mama. Tak, pekne stoj, výborne. Oj, dozadu a dopredu, výborne. Ahoj, Renka. Ahoj, Ľubka. Ahoj, Tini. Postav sa, Timurko, postav sa pekne. Postav sa v chodítku, tak. A pekne poď sem, dobre. Ešte trošku. Kde je? Kde je? Kde je?